iyi si dutuye. Nyemera nguhe ikaze mu kiganiro cya kane nkoze ku bijyanye na COVID-19. Gusa iki kiganiro cy'uyu munsi turibanda ku nkingo n'amadoza atarangira ndetse n'umukire Bill Gates. Ngize nti Bill Gates wa muherwe ukomeye cyane umaze imyaka isaga 30 asirisimba mu bitangazamakuru by'ubukungu. Ni umutunzi bitangaje kuko yicaye ku ntebe y'umukire wa mbere ku isi imyaka isaga 24 yose, kandi nta gisibya yanakongera akahicara vuba niba ibivugwa koko ari byo ndetse n'ibyo nasomye. Yiswe umucuruzi w'urupfu wungukira mu makuba rusange. Byose byatangiye mu ntangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2020 ubwo hadukaga icyorezo COVID-19. Abantu benshi batangiye kumushyira mu majwi nk'umushoramari karahabutaka w'ikorwa rya virusi ya corona irimo izengereza isi. Byatumye mfata uyu mwanya nanjye ndicara nsubira mu mwaka w'ibihumbi 2015 aho yavugaga bwa mbere ku bijyanye n'ibyorezo byagombaga gutera isi. Umucuruzi w'urupfu wungukira mu makuba y'abandi. Byavuye hehe ngo Bill Gates batangiye kumukeka amababa? Afite nyungu ki mu kuba yakubika isi? Nirihe sano riri hagati ya Bill Gates ndetse n'inkingo za doze zitabarika zirimo guterwa abantu ubutitsa? Ese koko acuruza urupfu? Nitwa Sharomo niyo muvunyi. Byose byatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu kiganiro cyitwa TED Ideas Spreading, ubwo Bill Gates yakirwaga nk'umutumirwa maze nawe adaciye ku ruhande yadukana ijambo icyorezo. Yinjiye mu kiganiro asunitse igisa n'ingunguru, yambaye ishati yera de, umupira wa move, inkweto za shokora na mikoro ku gutwi. Atangira agira ati, When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. Njyewe nkiri umwana twatinyaga iraswa n'ituritswa ry'intwaro kirimbuzi. Ari nayo mpamvu twubakaga ikintu kimeze nk'ingunguru tukakijyamo munsi y'ubutaka. Twajyanagamo ibiryo n'amazi bihagije byagombaga kudutunga igihe kirekire cyane igihe habaho iterwa ry'intwaro kirimbuzi cyangwa se iraswa ry'ibintu biturika. Icyo gihe twabaga twakirishamo hasi tumanukiye ku ngazi cyangwa se esikariye. Gusa uyu munsi ikintu giteye ingorane nyinshi gishobora kuba ikiza cy'isi yose, kigomba kuba kigaragara nka kiriya mwebwe mureba. Ako kanya yahise atunga urutoki kuri projecteur yerekana igishushanyo cya virusi ya corona nk'uko tuyibona uyu munsi ikoreshwa mu bishushanyo, maze arakomeza ati, nawe se niba hazabaho ikintu kizica abantu basaga miliyoni 10 icyarimwe ku isi kandi mu binyacumi bike cyane biri imbere, birashoboka ko icyo kintu kizaba ari virusi yandura cyane kandi izaba ikaze cyane kurusha intambara. N'impamo misile n'ibisasu ntabwo bizaba bigiteye ubwoba isi, ahubwo udukoko dutoya tuzaba duteye ubwoba kurusha ibindi bintu byose ku isi kuko tuzaba twandura mu buryo bwihuse cyane. Sinzi impamvu dukomeza gushora amafaranga menshi mu ikorwa ry'ibisasu kirimbuzi na za misile aho gushora mu kubaka ubushobozi buhagije bwo kuzahangana n'iyo virusi. Ntabwo twiteguye na hato guhangana n'icyorezo kigiye kuzaza. The case reports came in on paper. It was very delayed before they were put online and they were extremely inaccurate. Ayo magambo yayavuze ari mu mwaka w'ibihumbi 2015. Icyo kiganiro yagitanze imbere ye hamwicaye abanyamerika benshi biganjemo abanyeshuri baza kaminuza ndetse n'abashakashatsi. Muri iyi mbwirwaruhame ya Bill Gates hari ahantu yageze maze aravuga ati, ndabizi neza ko mwese mwumvishe virusi itera Ebola muyisomye mu binyamakuru kuko itabashije kugera mu bice byose by'isi. Ariko nk'iyi virusi ya Ebola kimwe n'izindi virusi nyinshi zikunda kwandura, hari ubwo zidutera tutaziteguye neza maze zigakora amabara ku isi. Nimwibaza umunsi hazaza virusi imeze nk'ibicurane kandi yandura cyane, iramutse iduteye twabyitwaramo dute? Ati virusi imeze nk'ibicurane yandura cyane, ati dutewe tutiteguye. Umucuruzi w'urupfu ntubyibagirwe. Impamvu nkubwiye ngo ntubyibagirwe nuko mu mwaka w'ibihumbi 2020 aya magambo ndetse n'amashusho byombi bya Bill Gates byongeye guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi batangira gushinja Bill Gates ko ibyo yatangaje mu mwaka w'ibihumbi 2015 yari azi neza ko bihari.
yari azi neza ko birimo gutegurwa, maze abantu benshi bati Bill Gates yari azi neza ko hari virusi irimo gutegurwa izaza imeze nk'ibicurane. Abandi bati yasaga n'uri kwamamaza virusi arimo gukorera muri laboratwari. Muri Gicurasi 2020 ubwo iyi video yari irimo guca ibintu, Bill Gates yagiranye ikiganiro na Ellen DeGeneres muri Amerika. Bari muri guma mu rugo. Yabajijwe iby'iyi video ndetse abazwa niba ari mu bateye COVID-19 nk'uko babimushinjaga mu itangazamakuru no ku mbuga nkoranyambaga. Bill Gates yatanze igisubizo kituzuye kandi kijimije. Aya magambo narayavuze koko, ariko nayavuze nk'umuntu utekereza kandi ureba ibiri imbere akabona uko ibintu bishobora kuzagenda. Ati nabonaga ko isi irangaye cyane ku kwita ku bikorwa remezo nk'ibitaro bihagije, ubushakashatsi ndetse n'inkingo cyangwa se imiti bishobora kuzahangana n'ibyorezo byaza bimeze nk'ibicurane. Muri iki kiganiro kandi na Ellen DeGeneres hari aho yigeze kwitsa avuga ko COVID-19 itazashira vuba nk'uko abantu babitekerezaga, ngo kuko yaje itunguranye. Gusa ahumuriza rubanda ababwira ko igihe abashakashatsi bazaba bamaze kugera ku rukingo rwa nyarwo, nibura abantu bazaba batangiye kwizera ko ubuzima bugiye gushoboka vuba, icyorezo kikacogora. Kuva ubwo uyu muherwe yatangiye gutinywa n'abantu benshi, imiryango yigenga n'abandi ku isi, bavuga ko we n'akandi gatsiko k'abaherwe ku isi kiswe ak'umwijima w'amaraso, Dark Blood Group, bashaka kugenzura abatuye isi yose bakoresheje ibyorezo. Inkuru zo zahise zihimbwa karahava. Umuherwe Bill Gates inyinshi zamugaragazaga nk'umucuruzi w'urupfu ufite inyungu ihambaye mu byorezo birimo na COVID-19 mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari nka video yaciye ibintu kuri TikTok aho abantu benshi bemeza ko ayo magambo ayirimo ari Bill Gates wayavuze ubwe. Amagambo yavugaga ko nibura urukingo rwonyine ruzica abantu basaga miliyoni 700. Abantu benshi batanze komanteri zitabarika kuri iyo video bibaza impamvu umuntu agomba kujya kwikingiza, nyamara urukingo ruzica abantu benshi kuruta bishwe n'icyorezo. Gusa aya magambo yari kwizerwa cyane iyo hagaragara video ya Bill Gates ubwe avuga ibi bintu, ariko video yarashakishijwe irabura burundu. Gusa bagenzuye neza harimo n'agashami ka BBC kitwa Fata Checkup. BBC Fata Checkup kavuze yuko Bill Gates atigeze avuga aya magambo, ko inkingo zishobora kuzica abantu benshi, ngo ahubwo hashobora kuba harajemo no kumuhimbira ibintu bitabayeho. Ndetse ikigo cyitwa Zilino Labs cyagenzuye neza ibiganiro byose binyura kuri murandasi, maze iki kigo gisanga ijambo COVID-19 ryarahujwe neza n'izina Bill Gates inshuro 1,200,000 mu gihe cy'umwaka umwe gusa. Ndetse na New York Times yemeje ko izi nshuro bazibaze neza ijambo kurindi inshuro ku yindi. Ubanza nibongera kubara n'iki kiganiro bazakibaramo ubutaha. Abasesenguzi rero nabo bahereyeho baravuga bati umuntu naho yaba abeshyerwa gute ntabwo byagera kuri izi nshuro zisaga 1,200,000 kuri internet zose mu mezi 12 gusa. Bityo ngo birashoboka ko hari ibanga karundura Bill Gates aryamanye cyangwa se Bill Gates azi ku bijyanye na COVID-19, naho ryaba rinini cyangwa se ritoya nyamara rirahari. Munyemerere twinjira muri operasiyo umucuruzi w'urupfu Bill Gates. Sasa rero uti yagenze gute? Hari video yigeze gushyirwa hanze na The New American Magazine. Iyo video yavugaga ko umugambi wo gukuramo inda nk'inkundura yo gushishikariza abadamu gukuramo izo batwite mu gihe batazishaka, byose biri mu mushinga munini urangajwe imbere n'umukire Bill Gates. Muri iyo video yavugaga ko Bill Gates yamaze kubyumvikana n'ishyaka ry'abakomuniste bari ku butegetsi mu Bushinwa, ndetse ngo bumvikana na komisiyo y'akayabo k'amafaranga agomba guhabwa Bill Gates igihe uyu mushinga wo gukuramo inda wagenda neza. Ibi byose bikubiye ngo mu mushinga munini witwa Global Depopulation, kugabanya abatuye isi tugenekereje mu Kinyarwanda, ngo kuko abatuye isi bamaze kuba benshi cyane. Muri iyi video rero
y'uyu mushinga wo gukuramo inda nyine. Ivuga ko uyu mushinga ujyana no kubuza gutwita abari bakagombye gutwita. Ni ukuvuga ko abakobwa bagakwiye gutwita bagomba guterwa inshinge zifite uturemangingo dushobora kwica intanga yaba ku mugabo cyangwa ku mugore, gutwita bikagenda bihagarara. Iyi video nayo yaciye ibintu kuri internet ariko habura ibihamya karundura, birangira yiswe igihuha kuko habuze imvano y'amakuru yizewe cyangwa se source d'information. Ikinyamakuru New Punch cyanditse inkuru ivuga ko Bill Gates ubwe yanze ko abana be batatu bakingirwa COVID-19. Iki kinyamakuru cyanzuye kivuga ko uyu muherwe yabyanze bitewe nuko azi ingaruka izi nkingo zifite. Byarenze bigera mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'2020 nta mwana wa Bill Gates uraterwa uru rukingo, nubwo nta muntu numwe yigeze abwira ko abana be batazikingira. Cyakora nyuma uwahoze ari umugore wa Bill Gates, Madamu Melinda Gates, yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter anyomoza ayo makuru, avuga ko abana be uko ari batatu bakingiwe. Abantu batari bakeya kandi bongeye kugwa mu kantu ubwo Melinda Gates ndetse na Bill Gates bafataga urukingo rwa COVID-19, aho bamwe bavuze ko batewe ibitari urukingo ahubwo bagaterwa ibindi bintu kugira ngo babone uko baruha abantu mu mutego wabo wo kwikingiza. Gusa Bill Gates na Melinda Gates bo ubwabo bavuga ko bakingiwe COVID-19. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byasohoye inkuru ifite umutwe uvuga ngo COVID-19 vaccines are not the population plan. Mu Kinyarwanda bati urukingo rwa COVID-19 ntabwo rugamije kugabanya abatuye isi. Iyi nkuru yari ishingiye ku zindi nkuru nyinshi zari zimaze iminsi zadutse mu nkubiri ivuga ko abagore batewe uru rukingo batakaje ubushobozi bwo kubyara kubera intimatima ya proteine iri muri uru rukingo isa neza n'intimatima ya proteine iri kuri nyababyeyi y'umugore ubyara. Uyu mugambi wo gukora izi nkingo z'indwara abenshi bita izabaringa ngo mu by'ukuri ugamije kugabanya umubare w'abatuye isi. Ni umushinga bwite wa Bill Gates n'uwahoze ari umugore we Melinda Gates batandukanye. Ubundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari abantu bita abakanone. Aba bantu ni babandi bari bateguye imyigaragambyo yo gushyigikira Donald Trump mu matora y'2021 ubwo yavugaga ko yibwa amajwi mu matora akajya gutera akavuyo ku ntengo nshinga amategeko. Murabyibuka? Aba rero ngo ubundi barwanya imbaraga y'umwijima ku isi cyane cyane muri Amerika. Aba rero bavuga ko ubutegetsi bwa Joe Biden ari irimbukiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho Bill Gates n'umugore we Melinda Gates ngo nibo bagomba gushyira mu bikorwa uyu mushinga w'ikuzimu, ngo bakubaka ubwami bwa shitani muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niko abakanoni babyumva. Aba rero mu minsi ishize baherutse gushyira hanze video ituka kandi yandagaza Bill Gates ngo ni umukozi wa shitani, ngo kuko yazanye ibikorwa byose by'ikuzimu ku isi abifashijwe n'ubuhangage bw'amafaranga afite. Hari ibindi ntakwibagirwa kubabwira bituma Bill Gates ahuzwa n'icyorezo cya COVID-19. Icya mbere, Bill Gates n'umugore we Melinda batandukanye nibo bantu bonyine bashyira amafaranga menshi muri gahunda yo gukora inkingo no kuzikwirakwiza ku giti cyabo ndetse no gukora ubushakashatsi kuri COVID-19. Aba bombi bamaze gushora saga miliyari 700 avuye muri fondasiyo yabo agashyirwa mu kigo cya Gavi, Global Alliance for Vaccine and Immunization. Iki kigo rero cyorohereza abakene kugerwaho n'inkingo ndetse no gukora ubushakashatsi. Bill Gates kandi ni nawe muntu wenyine ku giti cye wateye inkunga mu mafaranga menshi ishami ry'umuryango w'abibumbye wita ku buzima OMS ngo hakorwe inkingo nyinshi zishoboka zizagemurwa ku masoko mpuzamahanga. Birumvikana ko ayo masoko mpuzamahanga harimo no kuzigeza mu bihugu bikennye. Mu mwaka w'2021 ingengo y'imari ya OMS yari miliyari 5.5 by'amadolari y'Amerika. Muri uyu mwaka Bill Gates wenyine yatanze agera kuri miliyoni 55 z'amadolari zinjiye muri OMS ngo hakorwe ubushakashatsi ku nkingo za COVID-19. Ni ukuvuga ko amafaranga Bill Gates yatanze wenyine muri OMS angana n'10% ku ngengo y'imari yose. Byose biracyari urujijo kandi rukomeye. Sinzi niba ndakubaza cyangwa se ari wowe uri bumbaze. None se tuvuge ko uru rukingo rwa COVID-19
ari umushinga kirimbuzi wa Bill Gates n'abandi bantu tutazi. None se twanzure ko COVID-19 ari virusi y'ikiza cyaziye kigwiririye isi cyangwa yakorewe muri laboratoire? Sinzi niba tuzahora dufite ubwoba bwo kwikingiza ngo tutazicwa n'izi nkingo, mu gihe n'abantu batikingije nabo bafite ubwoba ku rundi ruhande bwo gupfa bishwe na COVID-19. Nitwa Shalom Niyomuvunyi, iyi ni Trust Shalom Studio. Ushimiye ko twabanye. Nigeze kubwira umuntu yuko ntari umukene, ahubwo ubukene bwa mbere ari mu mutwe. Gusa uyu munsi ngiye kongeraho akandi kantu, nuko ubundi bukene umuntu adasobanukirwa ari ubukene bwo kubura amakuru n'inzira nyayo yabinyuzamo. Ubwo nabwo ni ubukene. Kanguha impamvu yumvikana. Ubuhinde gusaba kubugeramo ari uko umaze kurenga amazi magari, ariko birashoboka ko wahiga kandi ukahaminuriza kandi uhize ku buntu, cyangwa se wishyuye udufaranga dukeya two kurya ndetse no kugutunga. Birashoboka cyane ko wakwiga muri Amerika. Birashoboka kandi ko wakwiga muri Indonesia ndetse na Turukiya. Biroroshye cyane kwiga mu Bufaransa na Poland. Bisa no kunywa amazi kwiga muri Netherland, Bhutan na Nepal. Kuzimya buji bigereranwa no kwiga muri Russia cyangwa se China, yewe bitise na Malaysia. Wihangayika, ushobora no kwiga muri Australia ndetse n'ahandi ku isi. Trust Shalom Studio niyo kompanyi yonyine ishobora kugufasha kwiga muri ibyo bihugu byavuzwe haruguru kandi ukahiga ku buntu, cyangwa se ugahabwa full funded scholarship. Hari n'ubundi buryo bushoboka. Ushobora no kuhiga ufite partial scholarship ku kigero cya 80%, maze wowe ukishyura 20% gusa. Uti nabyo ntibihagije. Hari n'ubundi buryo bushoboka, noneho wowe ukiga wishyurirwa amafaranga yose y'ishuri, ugasabwa kwishyura ibyo kurya gusa. Ibyo nabyo birashoboka bitewe n'ibyo ushaka kwiga. Tugane, nyura kuri Facebook page yacu ni Trust Shalom Studio, urahasanga ibihamya. YouTube yacu urahabona ibihamya. Nutanyurwa nabyo ujye kuri Instagram, urahasanga abanyeshuri nabo baguha ibihamya. Reka banze nkuyobore uko nawe uzaduha dokima zawe. Twandikire kuri email yacu trustshalomstudio@gmail.com, cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 250 78 54 15 686. Nurangiza kutwandikira uduhe dokima zawe. Hari akarusho kandi hari n'ikindi kintu dutandukaniyeho n'abandi bamamyi. Trust Shalom Studio twe turi abanyamwuga, turi inararibonye. Ikindi, ntabwo twaka amafaranga umuntu wese dukorera iyo serivisi, ahubwo twaherewe ubuntu ngo dutangire ubundi. Trust Shalom Studio. Your faith has saved you.